Vinkovačka automehaničarska radionica postala je manufaktura iz koje izlaze skulpture na 2 kotača koje si može priuštiti gotovo svatko. Prerade koje oni rade baziraju se na japanskim motociklima koje nude visoku pouzdanost i nisku cijenu. Dva prijatelja i kuma, ljubitelja oktana, motocikala i starih automobila, s dosta znanja o popravcima, reparacijama i obnovi odlučili su svoje usluge koje su pružali u svom rodnom gradu proširiti i dići na višu razinu. CPR Customs Garage, iako se u početku bavio servisom i obnovom francuskih automobila, nedavno je okrenuo novu stranicu. I s tim svojim korakom zainteresirali su mnoge koji gaje iste afinitete. U posao s motociklima je, kako sam kaže, Ivan krenuo tek krajem prošle godine, jer su prije 10 godina prioriteti ipak bili opremanje radione i razvoj posla. Određena skupina ljudi mi onako indirektno, možda čak televizija, novine, vamo tamo, nabijaju komplekse. Da ja ne mogu imati motor kakav ja hoću, ali to košta 20-30 tisuća nečega. I prošle godine onako je pala odluka definitivno da se kupim nešto što se ja mogu priuštiti, da to ne mora biti 20-30 tisuća eura, i da ja to probam složiti onako nekako na svoj način. I evo, to je onaj tamo prve Yamaha Dragstar. Sebi i drugima sam htio dokazati da to ne mora biti priča 20-30 tisuća eura, da bi motor bio personaliziran, da bi motor bio upadljiv svima i da bi motor bio ozbiljan, da se možeš sjesti i otići negdje bilo gdje s njim. Uz interesantne motocikle za koje postoje interesi veći izvan Hrvatske, u njihovoj manufakturi rade se i neki drugi proizvodi, poput stolaca napravljenih od buradi za naftu. Zahvaljujući tome što su mali, ujedno su i fleksibilni. Sva 4 ova motora su vrijednosti nekakve da se tu može neko kupiti koji ima normalna primanja u Hrvatskoj. Znači, prvenstveno želim dokazati da ne mora određena skupina ljudi koja mašta takvim motorima, da ne mora se bojati, da ne mora imati strah prema tome da se to nikad neće kupiti, nego da se s nekim normalnim kreditom može priuštiti isto ono što ja vozim. Prerade koje oni rade najčešće su bazirane na japanskim motorima koje nude nisku cijenu uz veliku pouzdanost. No svakome tko ima ideju i zna što i kako želi, spremni su izaći u susret. Iako za sada rade i popravke i prerade automobila, cilj im je da se posvete isključivo motociklima. Mi trenutno ne radimo samo na motorima. Ja nisam nazvao namjerno, firma se ne zove CPR Custom Garage, trebalo bi recimo biti Custom Bikes vamo tamo. Mi smo namjerno nazvali Custom Garage jer ima još svakakvih čudnovatih stvari što mi pravimo. Od fotelja, od raznoraznog namještaja. Želim ići u tom smjeru, ako smijem tako reći, da radimo ono što ne može baš svako napraviti. A evo, ako smijem reći, mi smo dokazali da mi to možemo. I drugi su to prepoznali. Pa nadam se da ćemo zaživjeti za nekih 5-10 godina, još imam snage i živaca, da dođemo do toga i da samo to radimo i da samo od toga živimo. Ako želite biti primijećeni na cesti i znate kako vam se stil sviđa, CPR Customs Garage može vam pomoći da maštu pretvorite u stvarnost. Šeširi su idealni modni dodaci koje kombiniramo uz ostale modne dodatke i odjeću. U Zagrebu je sve manje radionica koje izrađuju šešire, no Darko Škrgetić je odlučio kako je upravo klobučarstvo njegov izbor. Šeširi su zapisani u genima Darka Škrgatića jer je on 6. generacija obrtnika koja se bavi proizvodnjom šešira, a sve je započelo s dalekim pretkom 1870. godine u Srijemskoj Mitrovici. Na današnjoj poziciji u zagrebačkoj Heinzlovoj ulici radionica i dućan nalaze se već 70 godina. U gotovo 150 godina posla sa šeširima puno se toga promijenilo. Odavnina su u šeširima se pokrivale glave dama, gospode, ali i običnog puka. Da bi danas šešir iz obaveznog modnog dodatka postao tek iznimka. Promijenila se moda, naravno. Klima više nije baš takva kao nekad. Zime su bile duge, malo hladnije nego sada. Sezona je trajala 6 mjeseci otprilike, a sad traje možda 3 mjeseca, 11. 12. prvi mjesec. Najviše zapravo moda, to je znači neko drugo vrijeme. Sad je to postalo kod nas više neka subkultura. Znači nosi se šeširi, ali i određeni krug ljudi
nije više tako rasprostranjeno kao nekad. Škrgatić šešire izrađuje ručno, a kad je riječ o materijalima, njih nažalost ne može nabaviti u Hrvatskoj, te se naručuju iz europskih zemalja kao što je Portugal. Materijal dolazi u obliku stožca, koji se poslije modelira po kalupima. 90% onog što meni treba nema zakupiti, znači kod nas. Sve se mora naručivati izvana, materijali se znači kupuju vani, naručuju se izvana, apretura, šelak isto tako, koji nam je potreban da bi šeširimo čvrstoću. Da, uglavnom 90% toga moram vani kupiti. Za izradu jednog šešira potrebno je 8 dana, a kupci mogu birati od toga kakav ukras žele do toga kako da im se ispegla rub. Kad je riječ o kupcima, Škrgatić priznaje da su muškarci mu ipak češći kupci od žena. A i ovaj segment obrtništva morao se nositi s jeftinom robom koja se nudila u velikim trgovačkim centrima. Prijašnje godine je bilo problem, sada zadnjih par godina već su ljudi skužili da je to zapravo šešir za jednu sezonu i da je to, ne. Znači, kod takvih šešira uglavnom nema popravaka, ne mogu se peglati, ne mogu se kemijski čistiti. Moji šeširi su ručno rađeni svi i znači, kad se nešto zamaže, znojnica, podstava, ne znam, vrpca, probije znoj kroz šešir, to se znači sve može donijeti kod mene, ja ih mogu kemijski čistiti, prepraviti, promijeniti pribor koji treba novi staviti, tako. I za kraj, bez obzira kakav šešir odabrali, ekstravagantan ili potpuno jednostavan, važno je da on izrazi vašu osobnost i da bude točka na i vašeg savršenog stylinga. Bilo je to sve u ovoj tjednoj emisiji. Svima vama koji nas vjerno pratite i u novoj godini želimo puno profesionalnog i privatnog uspjeha, te da i u ovoj godini budete naši vjerni gledatelji. Lijep vam pozdrav!